Showbiz News! Showbiz Balita! Salamat kaayo, paring Jess, sa imong mainiton kaayo nga pag-welcome sa kuha ng buntaga. Wala gid man sayang ako ang spaghetti pababa. Wala mga maring mainit-init nga balita, gipadayag ni Anjo Iliana ang iyahang kasuko bato kang Husima Nalo. Nga gitawag niya kini og ahas. Human ko no mangilog sa iyahang ex-GF nga si Mergine Maranan. Nga karon asawa na ni Jose. Ipasangin lang ni Anjo Iliana si Jose nga maoy nag-agni kang Mergine nga makigbulag sa iya. O humani ini, nagbinyo na si Mergine og Jose ni adtong Disyembre sa milabay nga tuig. Matod usab niya nga giusab ang kanta nga Bakit Papa sa Six Bomb Girls. Diin gipulihan ang iyang ngalan nga o gibuti ang ngalan ni Jose. Ginawa pa niya nga lisod ko no makatrabaho si Jose og dali kining maghinambog kung wala si Bossing Vic Soto. Oy, namisa ba rin kabawa di ayoy nga ilugan mo rin si Angeliana nga pagkakapugi boys aniya. Nag-ilugan siya Jose Diyos ko. Maria Josep Maring. Kahit suraan balay po aning Mergine ha. Murag lamion sa disay pagkabayhana ay. Ba naman dato ang showbiz balita mga Maring karong adlaw nga Webes, di man ko gumistisa, di man ko gwapa, di man ko parehas ni Mergine, pero di po ko pailog ka Edgar oy. Og syempre ako ni si Maring Inday Erika de Limistesa, pero ayaw ko piyansa basig ugma pohon. Maako na mong tanan. Bye-bye.